Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Ivan kan ni Carmen. Sinungbatan ti balasang, kat nagkalaysa dagiti dua. Gapo iti kinagagatdang agpadpada. Naadaan da iti store, kan nakagatang dapayan iti luganda. Naragsak dagitoy, idinto tas an naragsak ni Bea iti sidong ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko. At daparikot ko. Anya nga tatyaramidak, tapno makarwarak dito eh. Agpamarangak nga tang agsakit ti tiyan ko, tapno ipanak iti doktor. Anya nga tang, iti kasta, makapanaw akong dito eh. Oh, anya pa lang tiraramidam. Ingkan agidasar, tamabisina kon. Nagsakit ti tiyan ko. Oh, ang mga anuan niya matikingkinan mo. Bueno, saan? Pinaglalaok mo tikinan mo. Tilaang matadda iti ref tikinan ko. Ipanak iti doktor. Anya? Doktor Adagos. Ang mga nubasit la dayta. No saan pa yung agimbag, aging gayon madamdama. Awagak ti doktor nga mamok, tao may ditoy. Peste, di nakmatlat na parwaran ti mokong. Hello, ma'am. Adda ka di ibilin yaw. Nana, ada ka din ni sir mo dita. Awan pa'y, ma'am. Imbaga na mo't itay aldaw asumangput ditoy. Kayat mo asawan? Ada aldaw asaan asumang sangpad dita? Iko, ma'am. Dayta, Maawata kon. Dandani di ka makasao. Tapod no tinaidanon kanya. Anya ka day, tinaidanon ka na kayaw, ma'am. Sana kanayan na sumangsangpad dita. Tada sa bali a pagaw-awidan na. Pag-awidan na ngay nga ta, ma'am. Anya nga ti amok? Di mo ka di amok? Awan mo ti amok, ma'am. Nana, obserbaram ni sir mo. Bye. Uwan, ma'am. Bye. Sino ti kinasarita mo iti cellphone mo? Ada kayo dita, sir. Apag iso nga agbabay ka, edi sumangpeta. Ay, irong number laang, sir. Iso nga inadap ko. Ang mga nuadamot sa baling awawagam. Ay, saan mo, sir? Sung batak laang mo, no daw maawag. Ala, saan ka na sumungbat? Ingkakit din iti trabaho mo. Sana day ta cellphone mo into naram. Nalpas ko amin ang atrabaho, sir. Ingka washingan ti check. Magagaranak iti panaganak mo. Bakit? Singin ti resulta ti ultrasound. Husto ti atap ti kadwan asingin ka no, tanagdakkel ti tiyan ko. Uray no kasta. Saan mo nga ibagbaga asingin ti resulta ti ultrasound mo? Taapay matlakay. Tapno sorpresa mat O sige, no iso ti kayat mo, di iso. Mahilig ka talaga ti sorpresa. Bayam ida nga aguray no rumwar ti anak ta. Sa bagay, ngam, adulat na kadakwada ti agatap asingin da ka no. At dagat nga rod ang magagaranak ang makakita, iti singin nga anak ta. Lakwan nakman iti mantika ken bugo ang basang. Ay, da kayo matgayam, nana. Ay, madamag ko man. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Bea? Ay, jak madam, maubalasang kaw. Saan ko pa nga amaw ti ayan na? Anya? Saan yung nga ammo ti ayan na kunayo, nana? Ay, day tatipod na, balasang kaw. Saan kayo kadingagin inawag, nana? Ay, saan balasang ko? Saan ko makontak ti number na? At dalakit di Facebook account na, nana. Ijayo akontakan. Kano di ka ipadlaang mati cellphone ko basang.
Saan ko nga amaw ti ag cellphone iti touchscreen ako nana. Padasip tuman nga birukan ti Facebook account na abaro nana. Apa yan basang? Nakarupangat kamat anagapot di ta tiyan maw. Kalat nagsakit ti tiyan ko nana. Ayan ka din nila kay maw tayo nakayabaan. Agyaman aklaangan nana. Awag aklaangan ni Ivan. Napansay dya talon. Hello, bakit? Apay ngay mawag ka? Anda ka di parikot dita? Nasakit ti tiyan ko. Umay ka kumahan. Ha? Nasakit ti tiyan mo, kunam? Sige, umaya kon. Sige, tani, nagsakit na talagaan. Wen, umaya kon. Di kagdanag. Sige, tairikap kontestor. Bye. O sige, bye. Nagsakitan ti tiyan ni Carmen. Inak ko maayaban ni Ivan nga asawa na. Ngam ko na ni Carmen nga awagan na kanulaangan. Mamatiak asingin ti anak da, tanagdakkel ti tiyan na. Uray siyak nga round. Kastamot ti atap ko. Singin. Sana parikot ti pangiluganan na, tadamot bukod da alugan. Ay, una. Nalaing da nang isagana iti masapsapul da. Nasaya ato ti masakbayan da, taadama ko na pagsapulan da. Timuras at talagan ni Ivan. Ayan nga naabutan ti anak ko. Di mo la sumangputan. Malagip mo manin ti anak mo. Ngam ti saludsod, malaglagip na ka nga tamay. Ay makapadis mayaman no maminsan. Gamanyangay nga raw, awan maaramidak. No makalagip agaawid ko ma. Agmay saak manan dito apartment. Nagkamali aksa. Nabak nang agpaiso ni Kurt. Ngam sa anak anaragsak anak akulong. Kaslabilit anak katangkal. Bastante manti kanin na anay kabil iti tangkal na. Di na maipayakpak dagiti payak na. Mayari gak iti bilit anak katangkal at tarakan timang pakpakan. Makarwarak pa'y nga ta dito'y atangkal. Mabalin la ko ma. Sumurotak mo ti delivery room. Saan ka no amabalin ko na ti nurse? Angyan ka laang dito'y ruhar. Orayon nak dito'y. Sige nga ron bakat. Isarakdakan iji delivery room. At daak lang dito eh. Sapay ko ma. Ta anak unay amarigatan. Nagsakit madigayam ti aganak. Ano Sam, bakit? Amok ka ba alam da ita? Si Kapay ang natured? Sige, umunag kami nga rudan iti delivery room. Kunam idi nga ikanak iti kwarta. Ngam di nakmat ikikan, Kurt. Anuam ko mati kwarta. Gat-gatangak mat amin na masapsapol mo dito yung apartment. Kastoy kadilatan, Kurt. Panawan kan sangpet anak dito'y. Ang mga no sumurot kay ti sabali a lalaki no makarwar ka. Apay ko maasumurutak. Adda ka mo't ang lalaki iti biyag ko. Idi nga minimbagak nga agden nata. Kat nagmayat ka adagos. Idi imbagak nga ikang ka iti kwarta. Kunak no napudno ka iti imbagam. Ngam saan gayam. Inalililaw na. No nasirib ka, nasirsiribak. Amok a kinabak ng laang ti sapsapulem. Nga malas mo, tasyak tinasarakam. Anya? Apay kasta ti adda di ta panunot mo. Agsipod ta kastamat ti kapanunutak idi. Inaramat ko lang ti utak ko. Ay, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Bayam at ipasamak ken gundaway ti mangiparangarang ken ka. Agyaman iti apo. Tagpapada kayo ang nakaradkad nga agiina. Napakapsutan aklaang. Tanagdadakkel na doon. Panay lalaki. Medyo narigatan nak. Indon sumaruno. Singin mat ang babae.
Di ka man. Nagsigat ti aganak kanya. Kan anak ko pa'y lang, singin man ti bagbagam. Kun kunaklaang bakit? Ala, aginanakan. Tapno daras pa pumigsa. Anya ti kayat mo akanan, tayo so tigatangag. Uray anya ditan. Basta jada sabaw na. Alang rod, aginanakan, tayo nakgumatang. Mabiitak lang. Napudot ti kayat ko asabaw Wen, matungpal, bakit? Ipalutok, tapno napudot ang makadanon ditoy. Adda kayon, ma'am. Apay adiyo imbagbaga. Agsiputada kayat ko adoktalan. Anya nga oras nga agawid ni Kurt, nana. Ay, jaka mo, ma'am. Ngam amangan no saan asumangput itangal daw. Tadi na imbaga asumangput, ma'am. Amom ka din no sa dino ti pagawawidan na, no sana sumangpet. Saan tadyak mo't dinamdamag, ma'am. Nabayag ka din na kasta ti aramid na. Nabayag mo't basitan, ma'am. Ti awanan bain a lalaki. Impiyar ko kankwa na ti negosyok. Ngam usaron na nga agbabae. Ha! Saan amabalin kanyak? Hello, gayam. Mangibaon ka man iti mangsipot ka ni Kurt? No sa dino ti pagawidan na inton madamdama? Wan nga rod gayam. Agpaiso ti indanon mo kanyak, aman mano kano asumangpat dito balay. Sige gayam. Saan kayo pa'y agpadlaw? No mapanagnaga nga da sa bali akadindenana. Idarong ko ida. Okay, friend. Bye! Anya jay nangag ko, ma'am. Adda sa balay akadenden na ni sir. Day tatipod no, nana. Impiyar ko tinegosyo kan ko na. Ita, siyak tilukon na. Babaan iti panakiden nana iti sabali a babae. Iso nga taman mano nga agawid. Kasta tinaidanon kanyak. Oray addaak iti adayo. Adda pan nakamatak ditoy. Ay, kita umlat nga agpaiso ti maaramitan ti kwarta. Uray adayo kayaw. No adda tangdanan nyo amang sipot iti tao. Maamuan nyo lata ti aramid ti pinanawan nyo. Saan kumat nga ipalubos alukon nak ni Kurt? No asino man ti babae na. Ramanan na ti pait ti pungtot ko. Anya ka di ti aramidin niya, ma'am. Ag-date da, ijay pagbaludan. Anya ti resulta ti panang tik-tik dakin ni sir, ma'am. Natuntun da ti apartment ang nagawidan na. Natiliw ka din, ma'am. Asino ti babae na. Idarum ko dagiti awanan bain. Sumot lagayam aman manon nga agawid dito, ma'am. Ti pagsakitan tinakam ko. Kwartak ti aramatan na. Tawan mat inkamang na kanyak. Kukwak ti negosyo mi. Ay, kasta ka di, ma'am. Kunak ano kukuan ni sir ti iman manihar na. Empleyadok idi ni Kurt. Idi nagasawa kami. Husto mat ngay may ka nag-apply kada kami. Kas babaunan. Kasta gayam, ma'am. Diyak impagarop ada kayo gayam ti akin negosyo. Kadagiti imat matunan na. Gapo iti panagayat ko kankwana. Impaay ko amin a panagtalag. Ngam kastoy, ti isupapak na kanya. Adda kayo matgaya main barok. Kumusta nga iti asawam? Tata. Puno ti atapyo, asingin ti anak mi. Ah, Dua lalaki. kunakun kay. Swerte yo, tisingin nga anak yo, barok. Agyamanak itimbagayo, tata. Nakaragrag sakak ita. Talaga kasta ti marik na ti agdadamo nga ama. Maayatanak nga agpasada. Taadda dua amang namnama kanyak, tata. Ay nagasat ti pamilyam. Tanagaget ka padre di pamilya, barok.
di dagit ang awit mo. Groceries, kan may karga iti ref, apang kusina. Mabaling ka di arumor tamat. Nabayagan ang jak rimrimor. Jak pa'y masangoy ta. Rumor tanto, inton addan panawan ko arumor. Apay ako na mga awan panawin mo. Ado ti asikaswak iti negosyo. Asikaswam dagitin sangpet ko. Siyak ti mang kita, no asino tinagtoktok. Polis? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a polis. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.